welcome back to our channel. Mag-challenge tas tong kaugalingon, tas na to tong limits. Before that, kaon sa tagbutong. Nindot kayo siyup-siyup po na yung butong, di ba? So, today, we will attempt to do 1,000 push-ups in 1 hour. So, atong gigamit calisthenics push-ups. So, dili jud katong full nga ubos, then full pataas. But then, kaya ra gyud nako ang full. So, aron makakita mo kung sa joy akong kaya. Try me yung push-up na si Clyde. Okay, my son Clyde is 52 kilograms. I can do this at 10 push-ups. So, wala akong makaya. Kaya ni mo 10. Mo dyan niya akong makaya. So, at least I can do 10 push-ups with 52 kilograms. Ganyan. May banding naman ni Clyde. So, let's get started. Again, 1,000 push-ups in 1 hour. Mo na itong target. So, set na to itong timer. And we will do our first push-ups. So, mo na itong form. We call that the calisthenics push-ups. And then that is our first 40 push-ups. And then another 20 to give us our 60 push-ups. Again, first na to gibuhat before was 500 push-ups. And then nakuha man to na to. And then 720 push-ups atong naabot. So right now natay 80. Medyo sakit naman itong bukton. Kung na natin 10 push-ups, we have now 90 total. So natay butong, duha ka butong, aron natay dili ta ma-dehydrate, water and coconut water. So another 10 push-ups, we have 100. So that's our first 100. So, di ba? Indot, di ba? Lamig kayo ang coconut water. So, another 20, that gives us 120. Here comes another 20. So, 140 push-ups. Then, another 20, then we have 160 push-ups. So again, attempting another 10, that will give us 170. So nagsulub-sulub ta aning t-shirt ni Kuan ni San Goku. Kailam yung tatanan kayo mga avid Dragon Ball fans. Isulob ang t-shirt nga Goku inspired kay basinan jud makaabot ta sa 1,000 push-ups. Again, atong last nga record was 720 when we first attempted to do the 500 push-ups. That was a week ago. Yes, I think June 1 day. June 1 na to attempt. June 1 na to attempt, no? Ang atong 500 push-ups. So, inom sa ta, di ba? Importante kayo ang tubig. In our case, nindot pa dyan siya kay coconut water para di ta ma-dehydrate, di ba? Kay calisthenics, di ba? Importante kay nga natay kusog, then dili ta ma-dehydrate. So right
now it's 330. Then my friend Monique Pugoy will try 10 push-ups siguro kung kaya niya. Then nindot kay form lock gito sa fully lock. 3, 4, 5, Nindot na siya form. Ilan na itong run na nabot na sa 10, 11, 12, 13, 14. Ang murag 15 yan. 15 push-ups ni Monique. Very good. Right now ato na punan, so atong medyo gipaspasan kay pool na sa kayo, so that's 370. And then another 30 push-ups, that gives us 400. So Monique, mayo nindot mo push-ups si Monique. So 15 push-ups, another 20, 420 push-ups, and then at this time we have 440. So aron dili isad kayo sakit paminawon ba pertin yung sakit tas tumbukton, so buhas tagsilhig, di ba? Kaon tag butong, inom tag tubig sa butong, na may paluwa. Itong gibuhat is nagbuhat sa taog silhig nga tukog, diba? Stick broom, gamit kayo pang silhig, diba? Especially kaning mga lawa-lawa sa atong atok, nindot kayo gamiton ng stick broom. Saan na siya? Stick broom or broomstick, diba? Kaya basta ito lang silhig, diba? Silhig. So another 20 push-ups, and that is our 500, diba? We attempted before 500 push-ups. Right now naabot na pang 500. So sakit na, diba? Taas-taas ang pahuway, buhat na tag stick, buhat na tag silhig. So this time we'll give it another 30, so 530 push-ups, then another 20, and then we have 550 push-ups. Padayon to sa buhat sa itong silhig, kay indot ni nga nag-push up ta buhat sa tag silhig, daghan kita gigo. First kakaon tag butong, kainom tag tubig sa butong, push up pag yung target na is 1,000, buhat kitag silhig, and at this time we have 600 already, diba? Another 20, and that's our 620 buhat silhig, and then we have 640. This time ato lang ipaspasan, diba? So kanang natay mag diha na Captain America, kaning white nga mag na itakob nga blue water ang sulod ana. So right now 680. Then napayo tayo bago nga bottle, natay bottle diha nga white transparent ka bottle, na siya sold nga milk, milk yun na siya. So inom taga mag milk, this time is inom tag milk, tubig, milk o butong. I don't know kung sakto ba na combination, basta murag para nako kinahanglan na siya ko kanang supply of energy, kaya we are now reaching 740 perting inita. So at this time ato sa hibuan ginagmay, diba? So as you can see, buhat rami na to karon time sa quarantine, tapok man gihapon ta, pero I believe dako kayo ko nabantayan nga increase ako ang energy level, dili kay ko dali muhangos unya, feel na ko kusgan ko, kay dili masad siguro yun tanang tao ba makadali-dali og abot like kani nakaabot na tag 800 push-ups
I think dili man gid siguro daghan kayong tao nga makaabot dayon og 800, no? So makita rin siguro ni ang resulta siguro puhon ang permihon ni nako nga routine siguro at least mga nalang pa yung mga 300 push-ups a day. Okay na kayo, di ba? Si One Punch Man gali nga urag 100 naman to ya, 100 push-ups a day, 100 curl ups or set up ba tawagan na, 100 push-up, 100 set up, and then 100 squats. Pero kuyaw lang to ya, kaya naman siya 10 kilometer run every day. So kani ato 300 push-ups a day murag siguro na yun siguro tayo makita nga transformation. Muna na si Clyde ni join na nako pagbuhat og silhig kay ato yung paspasan. At this time nga natay 870 push-ups na. So dili pod na sa yun siguro gid oy. I don't know kung mo try gid ko i-try ninyo sa balay ko no kung nya until failure ba, until kapuyan mo og pila jud yung maabot no nga push-ups. Di ba? Tanawa na ko nun ninyo. And then 890. So at this time naabot ta sa 900. So 900 ta. So we are at 900. Muna nga at this time feel na yun ako nga sakit na. As you can see, urag taas yun kong pahuway. Taas na kayo kong pahuway. Kaya at this time yun ka ng murag sakit na yun kayo. So muna, I failed rather during my first yun nga attempt sa 1,000 push-ups. So 900 na failed. So but then I'll try next time. Thank you kayo.